In Ukraine, successful offensive of Central Group of troops commanded by Colonel General Alexander Lapin have resulted in establishing control in Verkhovka, Zolotaryovka, Belogorovka, reaching Seversky Donetsk River, having Saudara, militer Rusia merilis strategi serta taktik khusus dan terukur di Lysychansk, Ukraina. Kota tersebut direbut tanpa perlawanan dari militer Ukraina. Rusia hanya butuh 48 jam untuk menguasai kota Lysychansk. Serangan yang dikomandani Kolonel Jenderal Alexander Levin menghasilkan beberapa daerah di Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Menteri Pertahanan Rusia melaporkan kepada Presiden Putin bahwa seluruh wilayah Luhansk, Donbas, dan Donetsk sudah dikuasai sesudah Lysychansk direbut. Di mana Lysychansk merupakan pertahanan terakhir pasukan Ukraina di Donbas. Sebagai operasi militer yang khusus, anggota Federasi Pasukan Rusia memegang kendali penuh atas kota Lysychansk. Mengingat pembebasan Donbas merupakan salah satu target operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Soldiers of Fortune have been eliminated by an attack launched by Russian aerospace forces at a base of foreign mercenaries. A unit of 5th Separate Assault Regiment from the 1st Separate Brigade of the President of Ukraine has been eliminated near Sportmaya, Donetsk People's Republic. 18 Ukrainian militants have been eliminated. 2 of them have surrendered